Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Rebecca iti bagulin la Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awan pa'y relasyon mi ngam nag-sweet kamin kini Huben. Gaputa saan mat anagaram kanyak, impagarup ko no agpagayam kami laeng. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rebecca dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman nakta na kaumay ka, Rebecca. Awan anyaman na. Kumusta kan? Okay lang. Sika nga. Nasaya atak, met. At to'y gaam ti regalok para kan ka. Happy mansari. Anya da ito'y Brian. Lukot ama. Nginginaan abag ti kargana. Saan mo ta masapol a regalwan nak ti kastoy kat? Awan ti pagdanagam. Tadaman ng talgad at trabaho. Iso ang makagatagak iti parakan ka. Ala, di ka nagsaupay. Mabalin ka di ti agsaludsod. Anya ti sa ludsudam. Saan ka di napilitan ka nagaram kanya? Anya, mata klase ti sa ludsud daytan. Ada ka di pa ditoin, no saan ka ngay ayatan? Ngamin. Amang ano si ka tinapilitan na nangaklong kanyak. Ay, saan mat? Mabisina kon Brian. Intapay ko mamangan. Sige, mapandan. Apay mo takas na tipagpatukar mo, Janica. Ay na, kasangsangput mulaan kastakan. Mayat tupay di takan ta. Wano, makarelate ka. Saan mat? Dayta ka di titimsong yukin ni Juven. Uy, saan Apay manan ana inayo ni Juven iti saritaan ta. Ay na, saan ka din nga agliba? Amo ko, dagita nga style mo. Ay ayatem ni Juven. Ngam ni Brian ti sinong batam. Ngamin, nabayag kayon nga agam amukin ni Juven. Ngam saan pa'y nag-aram kan ka. Mabisina kon, nangan ka din? Saan mo pa asinong batang timbagakan ka, Rebecca? Kaya't ka di asawan dayta, ahusto Among friend, man nakibiyang ka talaga. Kasta ka magkanyak idi, friend. Di ko na, sa anak mat abo malas. Wanan, nangabak ka manan, friend. Ala, sukatamon day tang music. Anya music ti kayat mo, aya? Uray anya, basta saan aday ta. Okay. Oh, aday ta. Sino katakon? Sino ka tam nga ron? Kastamot lang din sukat mo. Ay, saan ka din ama upay? Sige, dapag man lang. Tapno awan ti makunkunan. Nasaysaya at pay. Ay na, nagmayat mo tanday ti bag mo, Rebecca. No kayat mo, di kukwamon. Anya? Ay na, sa anak ama ng gundaway, friend. Api ko mga ala, kat amok nga inted ni Brian dayta. Ha? Kasano na amom ani Brian tinangtad di taabag? Ngamin, tunggal man sa Rio, ikan na ka ni Brian itinginginaan a regalo. O, anibersaryo iti kalman, saan ka di? Saan man aday ta ti pagsaritaan ta, friend? Ay nagpudno ka man kanya? Ay ayatam ka din ni Brian? Wan us-usaram lang. Tapno maka-move on kan kin ni Joven. Friend, amo mo't ani Juven ti ay ayatek. Kat, apay nga rod asinong batam ni Brian. Agmay sa tawanan ti relasyon nyo, friend. Kunak no masursurok nga ayaten. Saan pa yan ang pasamak day ta, friend? Nakasta. Ni Joven latta ti ayatam nga gingayta. One friend. No apay mat ngamin asaan ka nga agpudno kan kuana. Apay kumangay nga agpudno akan kuana. Babae ak. Lalaki ti rumbag nga agaram. Ay na friend, idilaang dayta.
sa bali itan a panawon. Saan tayo nga mo? Ang mga no ay ayatan na kamot ni Joven, nga mabutang langag pudno. Nagswitopay kan kaidi. Oh, Brian, si Kamat Gayam, umunag ka ah. Saanan? Umay ko lang sa lodsudan. No saan ka busy? Apay ko ma. No kayat mo, intagbuhay ti consort inton rabi. Akwa. O sige. Agyaman na ka? Wala, sana kung agbayag ta damot duty kita. Sukunan kanto inton malam. Sige, aganad ka ah. Ni Brian ka di day chay. Juan, Apay adi mo pinaunag tanag kapepay. di namot kayat. Imay nala sinaludsod, no kayat ko ti agbuya iti concert inton rabii. Unak no nakaturog kan, friend. Si Kamat, kit-kitam lang arudan asaan pa'y. Kan nakaisam ka dito. Asino nga iti kachap mo? Basta. Kasta? Apa nga inalam ti cellphone ko? Ay na, ni Joven madgayam ti kachachat mo. Italaang manan are playak, friend. Kanayon nak ngamin apakumustaan. Kat, anya nga iti plano, kasano ni Brian? Diyak mo. Ay na, nagrigat ti kasta, friend. Ni Juventi ay ayatak. Diyak mo't kayat apasaktan ni Brian. Agpili ka iti may salaeng. Kasanumot ngamin na makapili ak ngay. Saan kumot nga mo? No, ay ayatan nakmat ni Juven. Kasano lang nga no saan gayam? May salaeng ti maibagak, friend. Aramidem no niya ti amom ang maiparbang. Agmerienda ka pa'y Rebecca. Ang mga numabisin kan. Agyaman nak, Sir Anton. Kunak matenken ka. Saan asar tiyawag mo kanyak? Ma'am Antonia kunam Okay, Ma'am Antonia. Kasta Ay mun gayam. Oh, ato iti sweldom itaabulan. Agyaman nak, Ma'am. Ni Juven man ang tinag-text. Replyak man. Asino day taka-text mo? Boyfriend mo? Barkadak laeng, Ma'am. Oh, katapay akas tati isem mo. Ay, sika Ni Mamat. Ay, iso ka diti boyfriend mo? Ay, itala ang nakita kasinukon na ka Rebecca. Wan, Ma'am. Ni Brian. Sige. Mapan kami. Adapay na patagapapanan mi. Okay, agan-anad kayo. Nakasagana ka din? Kalkalpas lang ti trabaho. Panagkunam, okay lang day ti kawas ko. Napintas ka lata, iti day ta akawas mo. Agdiretso ta ka di concert venue? Uno, dumagas ta pa di boarding house yo. Agdiretso talatan. Mga nabannog ka? Kabaalak pa man. O sige nga ron. Agkapit ka na sa yata. Sige. Di nakpagdanagan, Brian. Oh, okay ka lang. Nauli mo ka Okay, aklaan. Ada ka di kahit mo kanan? Sana pa'y amabisi. Sigurado ka di? Ang mga madi matirik na. Uno mapilpilitan ka lang. Okay, aklaan ko nakmat. Sika nga ruti makaam mo Wan. Ibagam lang. Mapayat mo itong ti agawid, wen? Agawid tan. Sige. Wan. Ang mga makawawid ka matan. Ang mga ni Juventi nag-text. Sigurado asalud-sudon naman nakaawid ako. Sino ito nag-text? Ha? Basaan pa Ang mga napatagti bagana. Saanan? Madamdaman to laangan. Okay, isuti ko na. Apay anak kapulis ka. Ada na patagapapanak ita. Sa dino. Basta. Asino nga iti kadwam? Apay ay asalud-sudam. Kaya't mo ti sumurot? Saan?
Salud-sudak lang tapno amok ti pang birukakan ka no saan ka makaawid. Ni Joven ti kaduak, friend. No kasta. Awan ti pagdanagam, friend. Kasanungay no umay ni Brian. Anya ti ibagakan ko na. Ibagam nga ada na patag-anapanak. Mala, aganad ka nga rod. Saan ka amarabrab yan ha? Wen. Ada ka di kayat mo nga ipagatang? Awan. Mala, ag-enjoy kayo kit dikin ni Joven. Amok matkot. Mailiw kan ko na. Agyaman na, friend. Kumusta ka, Rebecca? Nasaya at mat Joven. Si Kangay. Nasaya at matlaang. Maragsakan na ka nakakita kan ka. Uray siyak. At da ka diti kayat mo kanen. Awan. Tinapatag. Kadwa ka. Rebecca, mabalin ka diti ag saludsod. Anya ti saludsodam. Nabayagan na kayat ko nga ibaga da ito eh. Nga magamakak. Tama nga numabasta daklaang. Rebecca, mabalin ka diti agaram kan ka. Ah? Mabalin. Awan ka diti agungat. Si Kamat. Awan. Agyaman ak no kasta. Ay ayatan ka unay, Rebecca. Ay ayatan Kamat. Joven. Paboritum dayta, saan ka di? Agyaman ak Joven. Oh. Apay akas tatikitam kanya. Italaang man ang namin arimwarta adwa. Italang amin nga manugot ka arumwarta. Nusaan ka pa lang ay manugot. Amang ano panunutak alikliklikan na kon. Saan mat? Busy aklaang. Iso asa anak ang makachat when no makatext kan ka. Kasta ka di. Wan. Ala. Manganta nga roden. Tapno makaawid tamatan. Ang mga nururayan na ka ni Janica. Okay. Adto iti pasarabok kan ka. Apay akas na tilangam. At da parikot, friend. Apay, anyat na pasamak. Imay ni Brian itay. Kat, Sinaludsod na no sa dino ti ayan mo. anyang itimbagam. Imbagak nga da napatag-anapanam. Diyak amo ang nakita na kayo gayam kin ni Joven akadwam ije park. Ha? Kasano anamuan na nga da kami ijay? Diyak amo, friend. Hindi na mo't imbaga kanya. Kat, anyang itimbagam kan kwa na? Imbaga ko na tipod no. Anya? Pasensya kan, friend. Awan ngamin ti amok nga irason ko. Nakita na kayo mat ngamin. Nag-sweet kayo kano. Nukasta. Amo na nga rudan. Wan. Ningay Joven. Amo na ka diti may papan kada kayo kin ni Brian? Saan? Kinapudno na. Nagdato ni Joven kanyak. Kat, anya nga iti planong. Makiwin na swasakon ka ni Brian. Diyakon kaya't amang namnama pa'y kanyak. Nasaysaya at paino kasta. Naimbag nga agsapam, Rebecca. Kastamat kan ka, Joven. Sabong para kan ka. Agyaman nak. Awan ka diti napatag nga aramidem ita. Ha? Apay? Mabalin ka di nga agdata. Pasensya kan ha. Adapay nga minas ka nakasaritak ita. No, okay lang kan ka. Mabalin ka di nga inton malam tulaangan. Okay. O sige. Agyaman nak tamaawatan nak, Joven. Brian? Happy Mansari. Ha? At iti regalok para kan ka. Brian, saan anas ka nga ikanak iti regalo? Alakit din. Awatamon. Amok nga danti sa bali nga ayatam. Ket dayto yung timaudi nga i-greet ka iti Happy Mansari. Pasensya kan. No saan ko nga imbagakan ka? Awan ti basol mo. Nagkamaliak. Kat kayat ko nga alaan da iti agundaway. Tapno dumawat iti pamakawan mo. Napakawan kan, Rebecca. Agyaman ang kadag iti oras nga interno kanyak.
No kasapulam ti kasasarita. Di kag duwa-duwa nga umawag kanyak. Agyaman nak. Ta itilikodan tinaramid ko kan ka. Napakawan naklat ta. Brian, Inarakop nak. maragsakan ak unay. Kat sapay la ko ma. Tama am-amum to mati babae aparakan ka. Sapay ko ma. Ta, adama amok akaskan ka. Sika talaga. Oh, itulod ka pa iji boarding house yo? Saanan, Brian? Okay nga rod. Agad nat ka kanayon, Rebecca. Aywanam ti bagim. Nakiwin naswasak nga rod kini Brian, kat kalpasan ti dua atawan, nagkalaysa kami kini Huben. Maragsa ka nakmet, taddan ti nobya ni Brian, kat agkalaysadan inton sumaruno atawan. Ita, makunak anaragsak ti pamilya abinukalmi kini Huben. Alakastan, kat agyaman nakiting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Rebecca. Agyaman nak iti da ito apakasarita ang pagayam Rebecca. Tunggal may sa adda na kay batugan na. Kat kunain ta at talaga na ituding aparakan ka ni Huben. Kat kablaawan kayo nga rod, takas iti nakunam, naragsak ti binokelyo a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Rebecca, iti Bagulin La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joseph Benawe. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.